laki akaswani dipu pini nilitum ladak child labor mate arta ki jum heka tuma phan ason sona sai kachutoya puthaksi nilitum ladak studio long chiuchi putponjia phan bori ponlo lasi pini nilitum kachopha pon karbi nimso chingthur asong akong chunbang lapen member of district level inspection committee lapen ke national vice president of all India Progressive Women Association alangli men lake sangpi pratima inghipi alangli phansinilitum ladak akaswani dipholong chophaponlo aprang si akaswani diphohin penangli phan surya kardom pajeregloni kardom tangteni aprang si alam thelitum chethanam eksinang child labor mate artaki jum hega tuma phan asonson asai kachotoi aputha nangli kopisi pudamji labangke usumar aphan dito arta kom hek pen so kam chatoya puthak silitum pini bangke chingwailo lasi arta jum hek pen kam ke chatoi pulotang te labangke si pudam lotang te english salam pen butang te lake child labor pusi pudam ko lasi arta jum hek pu laso isi angdeng laso ke pang theka bangke below 14 pen ke kom la ana tum hanse arta jum hek pusi litum bangke isi kala khadam dang lasi la bangke la hen lo je sumar amhang thek plot pen asu sumar kingdom po penana lam charli po la dera phi bang penang ningkan pho trok pen si jaga tum bangke laso kam ka chotoi bangke cheng laso to kokriti lasi jasemet langdam pulotang te alitum kar biang long pen cheng lok lo ha la pen asam pusitame pen pirthia dang pialong sitame theklong penan tumbang la katora mate poverty kala ahem apia putum kisung pen sumar pantame kamanong tame penan ka engage pon do kokriti sitame labangke pudam lo pulotang te usumar ke isi kacharlia por desemet la so arta bangke no mangke ning tan thom pli pen pida ditil he nursery pen cheng log di lasi up to 14 years la so daga bangke usumar tum jasemet look pacharlia por la pen usumar tum kiju ya por la pen alang litum jitu physical mental la so isi freeness ke do pen alang litum isi growth made ke the chit arta kala lasi la so arta long jong se kam peni chutoi akeli ke toy polo tang te la so bangke ke the health aphan ta me la ke impact po mentally ta impact po physically lo athema kam jong si toy ot hala kam jong si jakong kam daklem nang kok polo tang te la so bangke alangli physical growth along sta me la ke effect do kok po thi re la son do kok po pen la solong si alangli a okapran me po jo la son do po ampare la suso a okapran jong si me pro tang te ko son si kacharli environment ta alangli mission men ke long po kala si kaching thura phan lo he inut also physical growth phan mentally la so jitu alangli ke thek nangji kacharli nangji phan sa me la ke si thedung ake kham khe la son si do ko kala me piklon nyang li thandam adun tholam theji thanam eksinang la so ta ke jum hek atuma phan ason son asai ka chotoi pen kelang ka chari je phan ko ananin kan pen la so child labor na ke deng cheng la bangke helitum je thandam bolo tangte child labor putang de lomate di asila da ke jhag mangke labor organization pen se cher abdul he jese mer bangke arta ke do tum phan ke toy bang ka prek lo he sita phi bang la son lo penang an industry mokha jese met la pen ejha ke agriculture sector ta dolo la pen ejha ke mining along sita mit dolo hala hai hu along adi mane hala hem photum a capitalist atuma bangke la son lo je arta ki juma tum phan jong se hadak engage lo tang te kama bangke alang tum penang an long ji la son kam ke chat la son long ji la son si matha la pen ave sa bang mane pakom hek anama bang hadi ki pi bang e pajum hek la son si do la son pen si aphi bang ke pirthe dang stame mane dakeli tuma det pu alam gali lo la pirthe dang ta isi phenomenon na son doko kala isi pinang an mane mining al sector along langdam bulo tang te dak tame du piglo so mar tum kapre ka kam long ka engage pen aso industry along stame dulo amasi la so bangke wang bom men pirthe long isi
ilitum langdam pula tang te UN United Nation Organization pen stame la bangke interfere nang kok lo asi UN long stame ja semer bangke isi la bangke ina bangke UNICEF tap dak dulo la pen ina bangka ko labor organization da dukok podak asi ILO ta dak interfere dolo he International Labor Organization asi ILO tu ma interference pensi la bangke apian lo he la bangke 2002 la so lombensi la so abangke nang cheng lo he deng bom wang bom lo ke लिए usumara phan la hai kamalong ka engage pen bangke pen ana abuse dolo harassment dolo pare even sexual exploitation la hai stami dok lo usumara phan la so posi alang to ma welfare phan ko son si la so ke deng dun thegima la so phan si alang to chitu child rights aputhak stami la bangke penan la so puthak si mane mathana kok lo la si 2002 pen stami la 12 June arni phan bangke isi World Day against child labor la si sumara phan arta ke jumben bangke kam baklem nang ni lo la so arni bang hot pon lo he bir the dang pen ade tin long stami la so bangke cetak lo la so arni ke chirok to ka me sitami deng pon lo ka preka dim long sitami awareness mo kha kala tang te ni arta ki jum hega tuma phan ason son asai ka chutoi la so puthak le tum long ri long isi phere me la so nang thek do ma ai la ke ahok lo nang li kar ju alam tame la si la ke phere me alam binong lo kala athema la ke isi pudam lo tang te isi ke thedunga crime lo arta jum hek so martum han kam ga chutoi bang ke isi thedunga crime son athema la so somara lang tum jitu fundamental rights isi inura children but alang childhood ke thegi ding nang porsi akeli kam toy orlo brotang te la ke kacharli tam apan tame ke mathanang ji ba kacharli kang tung hala so bang se kithi ason lo right hai a right bang e kithi lo la lo brotang te la bang ke si serious a crime lo la pen serious issue athe non la hayo so marsi mo future ke la tum si future generation lo pulote la tuma phanjong si litum pa develop ji phanjong si matha dundi pulotang te la bangke ilitum future ke mimidat po la sinon theklong penan karbiang long sitame ilitum la daka bangke kapre ka sector ka videlo tema in industrial am ke ilitum je thanam joplot sitame dak jasemet agriculture sector long sam ilitum theklong rong rupa jo sitame de penang an saikatiki along sitame apia potum osumar phan sitame chili phu pen chenglok aprangke penan chai nong pen hai ke bai along se tame somar pan la hai kam long ta ke toy la pen du piglo la solong pa cherap don he kala sitame la tum har bangke labor po an ta isi bange hok hederason he mane labor blo tang isi aves nang po mate di anam nang imate sita la ke family yang bongel hai ta we ulote la ta chok chelo he kala la penako theklong e jhaga bangke household ke plang a hem along tame penang ana bange theklong atok anu pen rong so marwan po dak di fu along sami adon tin tanang li langdam butang re theklong ji dake ko mane ningkan troxio so ningkan narkep ningkan krinia so mar ke dudun pen la hay so mar phan kam ke toy ot la so report tame long jai ang ton peri ke pachok bi he ko so pulotang te ko son se ang ton a peri ke chok unji ma mathai tha la tai son alam lang la pen konani la so asap so ko pene let that pulotang te ako a punishment api thu that so phan ke chok ke theng hokalam lo isi bang ke dak theklong lo di fo long mata isi la ke isi thedunga ke sa son man la mane bi he ko so phan si mane lang ke so pen ke chor pula son sta medulo anke jhaga long bang ke la so sexual harassment la son sta medu rape even murder hoklo ilitum langdam lo nang sumila rong hang pia kesta la son lo isi bang child labor lo alang di pan bang ke domestic help aphan pulo stame lo pacharli popo alar pensi alang li phan bang khada ka tame kam toy ot ta chota kali cholang rem ben pathilo la an mane nut a life bang ke phalang no dak la sila bang ke si serious crime punili pudam e thegela henno la si do la dak litung long si tame hedi la si la hai bang ke anutin amunit tum si tame every household atum sita me anutin the responsible person educated a hem along sita me jakang kongke ilitu mathaun epin a incident do kokriti asi son bang kali der nangji inghon non he methang hemo somarason inghon nang po apor ben pacharli dunon
aso sa kam ke hoitu cherabdun pomine lalu lasi lahai hui kelang ponje phansta mila elitum national level sta medolo he National Commission for Protection of Child Rights la tame 2005 la so long penang cheng lo la son sila state level sta mila ke dolo he elitum ke asam long risi do kok lang pot sila dak sta me Guwahati long beltola long sila so office ke do he Assam State Commission for Protection of Child Rights lalu la son tak tak pare dak district level jong sila elitum pudang putang te dak ta CWC do Child Welfare Committee tamido la pen la so long se nilitum sita me isi ke inspection committee ta do kok le dak constitute do la se dak ADC amasi chairperson dolo la so long nili sita me social organization pen lo jar lo si member do don bom lang hoklo la pen dak social welfare officer matami dolo la si la so ke padoi kok ta la bangge jak inspection committee mati jodi amat dak Karbiang long do penangan la long pli po bag do dakta isi bangke social welfare under do dak dilajelo isi bang Dhonsri along child care institute hai ampare phuluni ta do reng bong hom along si halatu ma bang chivitru tu det ji alam sitame do hai sitame la bang pulo tang te men ka interfere dam sitame yong si la so andar puri redat pulo te men hadak penjong si reporting ave pulo tang te la so long ka che jog do na panama isya kisung do la si anutin na me responsible person posi kona ni jong si usumar pan la son ka chenek od do kok pulutang te hedi la banke report fit sikimi child welfare committee long sitame ba nearest thana long sitame la hai bange report pc alang litum mane ki chokche abang fu pan tame la si kangsai la so aron bange dulu la si la dak un i plutang telitum state level long stam dulu Assam State Commission for Protection of Child Rights hala dak an stam elitum dampen la so somartum justice ke long je phanedi la sitam elitum mang chiki damme ke cheng si ke komatun long sila tum dam nei la banke ke cheng si banke conscious person dum dui matidi hoitu komande ke individual ta hai kala mane komane bangke pine social organization civil society hedi la hai tum long le dam sita chok la lo tang teng ke alang li tum pen japo he dak CWC long tame FIR pi dam melo oso mara ke salong mangke jasemet CWC long dam no po ang pare akes jong sila dak mane iningi the awi pulo tang te la ka ko tha khair committee long dam un hoklo lalo la si theglong he penana kes long mange men bangke la go mena sai pen la so alang litum initiative pena bang he jong si lam hoi pidama bang awi pro tangte la so ke denga pona bang ke komsom apen isi bang do media to role he jasemen media to role pen sta me penanga kes bang ge litum solve un la si ejaga kes ke la sondolo media to long pen la so news ke long pen si ala state authority tum sita me dhorok jak nilitum jak experience ke la rape murder case long sita me hala dakta mela news long highlight that people dang tela ke commission to amethang initiative own initiative pen Assam State Women Commission pen pusita me ba national pen system me la hai bang ke nang tekul dat titido hidung akese si media tum tame isia rule thetanda media tum pen jong si la so highlight lo potang tela ke automatically hedi la so bang ke rat tum da chini pomati chini po angke la so bang tame justice kilong giphan isya to war da bang theklo me pik lo ni nang le thandam non he jong nang li pulo adu ki pi la pen ke akisung ki phota dolo la pen karjulong ta do olo sitame kopia posila elitum akheyatum bang he malong bidun nang kok lo kopia pol nang le thanik jimani la bang ke jong si je thandam pulo tangte la bang ke si ningduk me alam lo he kala athe ilituma bangke isi guardian atum sta me he ki ongdung guardian umke laso illiterate lason ta dukok pen la pen poverty mane kisung pen a joine po onke abidi chelong lelo la pen isi ba child marriage ta isi a factor lo isi a cause lo ta major cause lo athema bihek pen jong si penan so podo kok lo polo tangte latum ko son si a mithang sumar phan chelana thekpo di kala angke alang tum kichu phanda churi nangji pulo tangte la so family ko son si alang litum ane om phan kichu ji phanta isia kisung mati
pola tumanga abidi chelong lelo abidi chelong lepo osumar thetedet bang hem bidundet osumar thetedet bang hem bidundet man hala so knowledge ave je bang hem bidun pen la susuk ko unsecure jima kala ko ana safeguard long jima hala so bang mathada mun ipin lo mane apok an le chudun long da chok an si matharo la bang ke si ningduk me alam lo he si kachari tum karbiang long stame jong hele ke chingthura lam che than sitame a hok peda bang ke ilitum rong rubalong a condition bang ke economic a condition bang ke hinupik la so joini si penang bang ke apie putum ke banga a hem bidun det la si ki chu heta jo che than le thot lo he sumila rong hang pia ke sot an hur chu dudlo hur chu duda pita penang an karbia a family phan ilitum da kes e pencheng lo ka pre organization tum an stame bor ilo je ang tan bidu nang nilo usumar pan kacharlia men pen ang tan bidu nang nilo ana bangke methang ingdat chot sitame methang apia polong se usumar padu nang ji la si pen an che than heti la ana phita chu chikloi john bak sidolang aku inut bihego sulata ha ro halong thot halata ki thitang sigelo la si phodet teng ni det po bangali det nang po hoklo parok to mi siasa lam thedo thekile hike po phochot si thek chot po he tai litum abange la so bang kali de phochot thek chot kali khoda teng ne dat po bang se man de ta si la so bang kali de nang po he e frang ko pia ki sung ma hala so alam tai litum ke matha dam nang kok ji kali te jolaya akisung ma do kok liti la si jasemet authority to man tan ni la si apong pong na me isi chuning ri he jel hai kidu ke la hemo sumar phanjong si free education da do non ke di si adunga raita konani ke school hai hita vidat pulotang te mane isi ahawar pen residential school alang litum pen la banghe pinang po ang ton facility hedi adak residential pulotang te ke chu ki jun ke do ke thak jola hai jong si la sowar side dulu putang de penang an asomar mane child labor bena me jok po la penalang tum isi free education kacharli phanta me he isi scope bangke ansu se ke pa phrang je scope dak pen se chelong pon po la si osomar tum isi mental growth aphan ta me physical phan me pan hada ke choge jun ta me si nutrition lai donang po he la loklo tang te mane eli tuma hawara somar si ta me mane si me sen atowar long pon ji pusini limata me pikloni nang le thandam tangte adun tholam the che thana mixinang ni la child labor mate arta ki jum hega tuma phan ason son asai kachotoi aputha isia protection mate a ek aron kerai je phando mani isi aron bangke lalo state level bangke Assam State Commission for Protection of Child Rights kala lasi lagi 2005 aning kan pensi hedi so bang nang cheng lo lasi la solong aron ke dulu tema sita la so teng justice lo ipulotang hedi hala ka che song da ma phan sita me isi ingtang rak ta kenang ko kala kali pulotang te penana long Guwahati city long son sta me do hala dak me somar ki bi pon pen hedi lai somara future bangke che char chi pin pan la son do si hala hai somar tum ki sung le pho sita me a familia background hai a familia background la so alang litum sab ki sung pena joini tam me di hala da an li dam de titi kala la si aron le do sita me jong si ing sai long le kang sai long an le dam de pulotang te la bangke do jong jong man det po hai la so po si la dak jaseme civil society tum sa me hedi dupik mati di kapre ka organization hai la hai long mane kadok vitamin che rab dun si me thekan un ana bangke mithang surrounding area hai la lo putang te la hai somar phanta me li tum rang kha un po khang un po la child labor pen sta me khang un po la pen ejak tum ge do henta ejak family tu mangke hedi kang hon pon pen hai mithang somara son la so akam yakili ki toy la son avi ejak mangke hon pami son atum tamidu kala me pikloni nang le thandam tangte la so saya putha sarkar pensi kelang charima mate organization pensi kelang chari dunola child labor putha la pen aron putha thanik jingmani o la banke ene ke sarkar pen aron dulo he la article 15 a long sa me la banke do mati di isi special provision do mati women and children la so pen sita me dulo la pen 14 years a bero somar phan la so kam ke toy bang chok chi po he la so be pudam pen la pen si bang ke la lo social welfare pen sita me dulo la pen child welfare committee
hala so pensa medolo la sila da bangke mane co-related hormu bangke isi bange government aside dolo pen isi bange la social organization pen kachirap dun terok isi la for example da litum Karbi Anglong stame child welfare committee dolo sta non bang chairperson mata non appoint bedet la taka appointment authority bangke la so attack pen government aside pen le la pen baki members man ka induct pon la so members la so a combination bangke la so civil society pen tak pon do la pen isi bang child line ke claim atum hedi kala men immediate la so kona ne osomar tum akisung ge pho ajat pro tang talaka immediate child line atum si penana demalong ma ke kam claim nasi child line atum bensa me la solonga cherap dun lo civil society ta me cherap dum lo la pen la government aside pen bangke hala hailo alang litum han protection ki pi la pen alang litum pan akirap ki pi pusita me la bangke lo la si dakta thamme theklong he ni litum ilitum somar pan non bang penang an arta ki jung somar pa angtan ke supply do human trafficking isi bangke human trafficking ta langdam butang te isi bangke la sex racket atum he kala sex racket atum penang an ilitum asorlu tumhan angtan ke pon son stame do bihek somar phan nona mala so puthai litum long rilong ta dolo mani la so puthak stame nona bangke mane penang an aki ong po lam siklang he stame la sona sa ki claim ta la pen lata arta bangke mane bihek he somar minor below 18 he lai somar phan si target mane alang to ma chong thui chobai pen he kala chong thui chobai pen ke jor ke nam la so system padam jui ge somar tum bihek ko pilo e jaka somar apia potum ta kilong piun e hormu ta hala tumang pa chor i podi la son ben si la tuma phan bange pon po ang tan pon etiti son si dopik la pen jasemet Karbi Anglong ta isilo la pen north east aphan si target pen si India kapre ka state long si ta me he la so abangke penaan asomar phan ke pondo hokla la pen so ni bange la lo la so human trafficking along isi bangke la asomar phan he la domestic made ason hem kam sai ke paklem ji amen pen sta me ki pon kang hu apie pole pidun tung te sta me na ne chitong lok pen sa me bai pon det la son po asomar kang bu don dupik ala apie potma ji chini dunde ajakal adima chini dunde la pede jaga bangke la kisung pen he kala joy muchoji mene bat la hai hem kesuli sapso ake rablong ji mene popop ki bidun tangka pen sonda do la sinon ilitum social media ka emasi jata lam da social media long taklang un hokla bozar ke dam pen wang vedet puji ajir pi pen ke dam wang vedet puji jol hai kes do asi la so long mangke di chethandam plotang te isi bangke la human trafficking ke kopi phana target isi bangke la sex racket atum lo sexual harassment phan lo isi bangke la tum han kam e paklem la lo isi bangke ijhak o sumar tum han bangke mane isi organ la so ke jor ke nam je phane thedung hospital along mangke la hai osomar inghupon po la pen la hai osomar aphan chichini nepin pen alang litum aphan bangke kaprek pabihus po alang litum organ abang ogar lu pen hedi la hai a kidney ta ho heart ta ho jo la hai po ke supply po jo la son ans da meno phere me ang deng sidu la si un ana bangke litum guardian atumedi osomar aphan ka chelang chari pa minangji la pen nono bang ke theklong lo school ke toy tun bang ke jasemet pen an ke a guardian num sita me osomar phan ke thon ke van la so ba a culture bang dulo he hokla la si la bang ke apir the me o e non hokla aposi la hai bang ke litum mane consciously hedi un an bang ke chelang dun bang ke nang so adun tholam the jithanam iksina ni la aduk ki pi ate bang hem ki bi pon la pen ke usoma jum hek ata we pin lang alang le tum phan la son sai ka chotoy tum phan pene ki sung pi mate aduk pilote la tum phan pene kang sai duma la ke kang sai ke do vek lo muthe alam hoi bang le dam nai ko puson me si kang sai lo la bang so pothak ka alam hoi hedi la tum je susu ahem ki bi pon bihega somar phan ki choke theng ba por pen ki chupi pe mane torture physical mental high torture pen sita medi la tuma puthak bangke fire loss nang pohe ala hem phuto puthak stame la so fire loss leti ga bangke action bangke men bangke theklong le la pen e jaga bangke
hem phu tum si tame mane usumar phan adai ki pi la son ta dokok riti so somar so a ot hinu jong hu det pupen po aru ulta ke chok theng jola son da dudu la si la bangke alam hoi le liti ka bangke ahon mu bang le dam de dat ti lam hoi pi de da pilote kang sai ta do po lam hoi le pilo tang te lage kang sai ke do wek ji elitum theklong mati di jaga somar bangke kumane hem to dun po pache dam long le po somar ki kat po tuwar ke long dun ta ho po la son da du kala asi la haya ke salong mangke elitum ba bangke di parsigram de titi pasi akang sai bang long pami mi de son do ko me pikloni nang ki thandam adun thulam theji thandam exinang la nang litum sarkar pen puno ma organization pen puno la sono somara tum han theklong nun lok plote pini akera la son doma akera pa bangke first bangke la he also ahem je dam bang tung blotal nga guardian man phapi nang po kala a guardian man kunat area ma arong hedi la address tini data people tang te la ke hala a guardian han phasi pawang nang po jong se lang tum ke wang phananta ka siksak po tang te la well wisar tum ben he chingki che than po cherap chiri pen same la banga he mana pali dunang ko un an ka cherap thegi phan bang ke la ke organization na bang phuvek nai pupelo he anutin individuals tamil bang cherap milo kala me pikloni nang ki thandam adun cholam theji thanam exinang la ka do ka ve phiri me pen ritum somara tum pansita me ata ke jum hega tum sta me non lam tum ke rong along talo mate rong so pi long talo la son bang hem ke chu bidun la sila hai pen elitum ke khang nang ji ko puson pen loni la so ke khang nang ji abidi bang ke je thanam pulo tang te la bang ke first bang ke guardian dum han he kala guardian dum han la so awareness bang pinang po sinang tum methang sumar phan methang ari deng pen gbc lo pasarli nei la so lam thang po apan akisung alam alang li tum pen tawang pulo tang te la ke authority tum ta la daga bang ke alang tum at pudo wek lo la pen ni li chuning ring tung la ki bi pon pon tum ta di arta bihek sumar phan ki ri nang ni po bang sini li bukang tum ahok lo athe kam si ke toy mati di bihek sumare ko an ja kong do po la se alang tum ja kong bob det po mati bob det po pulo tang te so future re dak se kang ting ahok lo la si काम अपन सी के चुबी पन पुरता थेमु चोट चोट तुम हसी बी पन पो काम क्लेम उनचिराटा है हल आन फांसी बी पन नहीं नीली जुंग फेला सो बागे माने राक रंग सुपी के दो तुम हंदा में है लासी नीली पुंग तुम हकलो मे पिकलोन यांग के थांदाम की रिप दमलाम थेलोनी वोसी का चेक्लोनी फाय क्रेहिनियारनी के अनिकान वांगता चाइल्ड लेबर मते आटा की जुम है का तुम फान साई का चोटोय पेन के खांगरनी लो so puthang nang le radio card jo ra da tong phan kenang sot ke rong ro ba jo along tong phanang le ninga klong pen thanam ekjima la bu sikre hinia bang ke la usomar phan toy nang ne parni lo a hok lo arta jum he ko somar phan kam cho toy nang ne pu ar ni lo matidi la sila sorni bang ke penangan dak arong tin le pu pe sta me jak la civil society tum sta me la so puthak methang area long hai parents tum phan also martum phan organize is awareness program dume than pare che than chi mom hai che than che pare la haya bang dume la pen uso inu jong se sungkrung pro tang te ku pima la so ki sung ge poji hala haya lam sta me la bang che than milo haklo la si la da bang ke hala ke pasung atum pen agarjen atum si ta me la da bang ke indirect agarjen um ta me ki chok che bang le dam rok po agarjen long ta haklo la kilu ke lom pu lo ka chikrong pen bang ke chi pa job ba chok chilo he la bang ke sia responsible mati apia po pro dang te sia responsible lo te osomar phan me mesen pen ke la na ji phan ke pa thek ji phan bang ke la ke bor ivek nang po chingrai thegi phan ta bor ipon pen hal ha ki sung pen ko son se ke jogi ma phan ta me la ke bor ipon po kala me pik lo ni nang li pini ke thandam tang te ni elitum along apora lam ta do ko pot pini ke la pan elitum chingki chi than lo nang li phan pu thot suri ka dom paji reklo cardom nang litum pan sistame